Dragi gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje ljetnjeg programa televizije E. Ja ovoga jutra imam tu čast da vam predstavim gospodina Veljka Uskokovića, prvog kapitena crnogorske vaterpolo reprezentacije, trenera vaterpolo kluba Primorac, a mi ćemo sa njim razgovarati kako o aktuelnim dešavanjima u vaterpolo, tako i o njegovoj karijeri, kako igračkoj, tako i sadašnjoj trenerskoj. Dobro jutro i hvala vam što ste sa nama u studiju. Dobro jutro, Luka. Pozdrav vama i svim vašim gledalcima. Karijera je bila bogata, munjevita. Ono što me zanima, u skladu s ovim aktuelnim događajima, od sinoć da vas pitam, kod našeg naroda često postoji taj trenutak da publika, kada neko dobija, srcem je uz njega, ali vrlo lako mu se okrene ukoliko vidi da se ne postiže neki rezultat i tome slično. Kako gledate na takvu atmosferu kada je u pitanju crnogorska publika? Pa dobro, to je negdje i normalno. Mi smo naviknuti na to da publika želi kvalitetne rezultate, dobre rezultate i to je nešto sasvim normalno. I mislim da ta publika i ta kritika publike uvijek dobro dođe, pogotovo kad je dobronamjerna, tako da nekako sam ja bio i oguglao da kažem na to, a vjerujem i ovi današnji naši vaterpolisti i uopšte generalno sportisti da to prihvataju kao sastavni dio jednog takmičenja. Mislim da je Malaga nešto što će zauvijek ostati u analima crnogorskog sporta, naročito vaterpola. Ono što me zanima, svi govore tada je bila sjajna energija, nekako i zvijezde su se postavile. Da li mislite da je taj zalet koji je uhvatila crnogorska vaterpolo reprezentacija do kraja dobro iskorišćen u budućnosti posle svih dešavanja u Malagi? Pa mislim da nije. Malaga je zaista nešto najsjajnije što je moglo da se desi i našoj državi nedugo nakon referenduma i crnogorskom vaterpolu. Možda je došla prerano, jer negdje smo mi možda malo se tu uspavali, kako da kažem, na lovorikama poslije te Malage, misleći da će rezultati tako kvalitetni dolaziti u kontinuitetu jedan za drugim, jer kad već si otišao na prvo takmičenje svoju najsjajniju medalju na Evropskom prvenstvu, a napomenut ću da su evropska takmičenja i jača od olimpijada i svjetskih takmičenja, jer je tu sam krem vaterpola i ta evropska prvenstva su u pravilu i jača čak i od ovih olimpijada, mada ova olimpijada zaista sada strašno jaka. Tako da kažem, možda je malo prerano Malaga došla, pa smo mi očekivali da ćemo u tom nizu imati kontinuitet. Nažalost, ja sam negdje i tada svjestan bio činjenice da to neće biti tako lako i upozoravao sam i eto, da kažem, nažalost bio sam u pravu, mi tu Malagu još nismo ponovili do sada. Evo, prošlo je koliko je ovo, već 16 godina ili koliko već. Kako danas gledate na taj period? Pa, to je bio jedan sjajan period, jedan skup zaista sjajnih vaterpolista koji su imali mjesta i u onoj zajedničkoj reprezentaciji sa Srbijom. Dakle, to je bio spoj mladosti i iskustva, sjajan stručni kadar sa, nažalost, pokojnim preminulim Petrom Porobićem na čelu. Oni to sve zaista spojio, napravio jednu lijepu hemiju u svemu tome. Negdje sam ja i kao kapiten tada, smatram, doprinio također koliko je to bilo u mojoj moći. I jednostavno su nam se poklopile kockice. Znali smo i vjerovali smo da tada možemo doći do najsjajnijeg odličja i eto, to se na kraju desilo. Ja sam baš htio u najavi da kažem, mi kad bi u najavi rekli vašu toliko bogatu biografiju, ostali bi vjerojatno cijeli dan i baš me s toga zanima koji je neki od ključnih savjeta kada vam se obrati danas neki mladi vaterpolista koji biste mu dali? Dobro, to je teško je odgovoriti na to pitanje, pogotovo u današnje vrijeme, ali to su sad već one uobičajene, možda i floskule, rad, red, disciplina, upornost, to je nešto što svaki sportista mora da ima da bi došao do nekog svog i ostvario neki svoj san. Uz to treba da mu se poklope kockice, da ima malo i sreće i to je neki ključ. Postoje li neke ključne stvari koje su se, recimo, od vaših početaka pa od sadašnjeg vaterpola drastično promijenile? Recimo, od same igre, od uslova, od publike, podrške i tome slično.
Pa uslovi su danas mnogo bolji. Mi u to neko naše vrijeme prolazili smo i kroz ratove i kroz svega i igrali smo često i bez novca i tako da u tom smislu danas je naravno danas je bolje. A što se same igre tiče, kao i u svim sportovima i vaterpolo se igra sve brže i brže i ti napadi traju kraće kako bi igra bila što dinamičnija. To je negdje u svim sportovima manje više isto, tako da vaterpolo je danas mnogo brži i eksplozivniji nego onaj vaterpolo koji se igra u moje vrijeme, a pogotovo prije mene. Crna Gora često igra sa vaterpolo super silama što se tiče uopšte finansijske podrške koju te države imaju. Da li to stvara neku glad kod sportista da napravi još bolji učinak? Da li je to dodatno neko pokretačko gorivo za sportistu kad treba da napravi rezultat? Pa naravno. I sva ova takmičenja i reprezentativna i klubska su još jedan dodatni stimulans da se postigne bolji rezultat kako bi se, pa i siguran sam i ova olimpijada sada koja je u toku je u tom fonu. Ima ovdje, znam, dosta igrača koji su trenutno bez klubova, tako da će sigurno na ovakvim takmičenjima dati svoj maksimum kako bi u nekom budućem periodu obezbedili što bolju egzistenciju i bolje uslove i naši što kvalitetni klub gdje će da igraju. Kako gledate ove momke danas na olimpijadi? Pa momci su, eto ja ih znam, mnogi od njih sam i trenirao kroz raznorazne mlađe kategorije crnogorske vaterpolo reprezentacije, tako da neke sam trenirao i u klubovima, u klubu, u stvari 2 kluba, i u Kataru i u Primorcu, tako da dosta dobro ih znam i srećan sam sa ovim što sam vidio juče. Eto, juče su konačno, bilo je tu stvarno u prethodnim nekim takmičenjem, 10-ak takmičenja uspona i padova, često smo bili ljuti na njih i oni sami na sebe naravno i mi kao i neki navijači, neki njihovi treneri ili bivši treneri također. Ali evo, ova utakmica juče nam nekako daje za pravo da vjerujemo da mogu nastaviti u dobrom ritmu. Mi baš u to ime ćemo stupiti u kontakt sa gospodinom Dušanom Simonovićem, koji je predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta. On će sa nama govoriti iz Pariza i pokušat ćemo također od njega da dobijemo utiske o našim momcima sinoć. Gospodine Simonoviću, ne znam čujemo li se? A čujemo se odlično. Pa kažite nam za početak kakva je atmosfera bila sinoć, kakve su emocije jutros mladih momaka? Ali kako, prvo, prije svega pozdrav na vas, vaše gledalce i legendarnom Veljku Skokoviću. A što se utisaka tiče, iskreno da budem, još se nisu stižali od sinoć. Igrali smo jedan dobar meč, vidio sam puno emocije u prvom meču protiv Hrvatske. Momci su zaista dali sve od sebe i mislim da je ovo tim koji može puno, treba u njega vjerovati, treba za njega imati strpljenja. Ovo je najbolje što imamo na kraju krajeva. Mislim da možemo očekivati u narednom periodu zaista dobre partije od ovih momaka i vjerujem da recimo u Los Angelesu možemo očekivati ponovo borbu za medalju hrvatskih. Baš sam postavio slično pitanje gospodinu Skokoviću. Kako gledate na podršku crnogorske publike i da li imate neki savjet za njih? Postoji li taj neki moment gdje se naša publika možda nekad lako okrene protiv igrača kada su u nekoj nezavitnoj poziciji u toku utakmice, a svim srcem ih bodri dok dobijaju? Specifična je crnogorska publika, to znamo odavno, to znamo sa mnogih takmičenja. Teško ih je ponekad probuditi, podrška je potrebna u trenucima kada im ide, sve najbolje je vidjeti kako se to radi kod nekih drugih nacija, ali vjerovatno ćemo i mi puno toga osvojiti za vrijeme koje je pred nama i tako se na vrhunskom nivou koje ćemo nadam se. Šta nam možete reći o organizaciji samih olimpijskih igara ove godine, o samoj logističkoj podršci i tome sa čim su imali prilike da se susretnu naši sportisti? Pa dobro, Francuska je zaista velika zemlja, sa puno izazova se radilo na pripremi igara i nije to bilo sve lako poslopiti. Prisustvovali smo jednoj fenomenalnoj ceremoniji otvaranja igara, samih igara. To ovo što se dešava u logističkom smislu, pa dobro, ima tu uvijek stvari koje bi se praviti i na koje bi se
uticati, mislim da će se i uticati razne kontakte sa cijenim odborom. Stvari će se i u hodu popravljati, ali mislim se u svemu da je organizacija na sasvim korektnom nivou i da možemo očekivati da sve prođe u najboljem redu projekta. Da li je olimpijada dobra manifestacija za oštrenje samih vještina sportista, kao i da bi vidjeli šta mogu da unaprijede u budućim takmičenjima? Olimpijada je dobra za mnogo stvari. Mislim da je ona i za sportiste, a i globalno je zaista jedna fenomenalna priča koja je trajala 1000 godina unazad, koja je prekid, ali koja je zahvaljujući Verternu počela sa novom pričom proteklih 130 godina. Ona je svakako jedna velika škola za mlade ljude i za druženje tih mladih ljudi, ne samo za sportskom smislu i u sportskom rezultatu, nego za upoznavanje, empatiju, supilot, poštovanje, solidarnost i sve ono zaista mladi ljudi trebalo da prihvate što je ranije moguće kako kroz život mogli da verifikuju najbolji mogući način, sve najbolje moguće način. Kakva je bila uopšte atmosfera? Da li je Crna Gora možda imala podršku i od nekih stranih navijača i tome slično? Često vidimo tu sportsku solidarnost kada manje zemlje učestvuju na tako velikim takmičenjima. Da, bilo je. Vidio sam na meču, zaista je bilo fenomenalni taka i navijanje. I kod vaterpola sinoć je bilo zaista fantastično. Iako ima i dosta i naših navijača, dosta je ljudi došlo iz toga naš nacionalni tim i to se uvijek desi na kraju. I jesmo sinoć da smo u defanzivi, u nekom gubitničkom ritmu, nego smo cijelu utakmicu, kao što ste vjerujem vidjeli, odigrali zaista samoga kraja, kada je postao sreće, vjerojatno i koncentracije, moguće malo i snage. Fenomenalna utakmica, zaista na jednom izuzetnom nivou. Obradovan sam i kako je to sve izgledalo, na kraju bio svima njima zajedno, ali evo, da se nadao u boljim danima. Mislim da nam evo i ovaj bod koji smo zavrijedili kroz taj neriješen rezultat penale koje smo nažalost gubili, penali su sad prije i dovedu dakle do nekog rezultata koji nije. Mi smo bili punim srcem za naše momke. Nažalost imamo malih problema sa zvukom. Vidjet ćemo ukoliko se to riješi da nastavimo razgovor. Vama hvala što ste odvojili vrijeme da pričate sa nama. Hvala i vama na pozivu. Nema na čemu. Gospodine Uskokoviću, htio bih da vas pitam, baš kada smo se sad takli olimpijade, da li olimpijada stvara trenutak, to me uvijek zanimalo, mladom sportisti koji prvi put učestvuje na olimpijadi, da mu recimo svako sljedeće takmičenje možda manjeg ranga padne mnogo lakše, da te nerve koje po prvi put iskusi na tako velikom takmičenju i pritisak ga ojačaju za svako sljedeće uz to iskustvo koje je stekao na olimpijadi? Pa naravno, kad neko prođe jednu olimpijadu gdje se sretne sa svakodnevno sreće, tačnije sa najboljim svjetskim sportistima gdje, ne znam, se hrani za sto do njega ili jer je to takav neki ambijent, vjerujem i na ovoj olimpijadi, ja znam na prethodne sigurno da je bio takav, to je jedan doživljaj i jedno iskustvo veliko za svakoga. Tako da sam u pravu ste, svako neko naredno takmičenje je lakše i nekako se može pružiti još i više. Kad smo pričali baš o tome kako publika navija za sportistu kada dobije da gubi. Mislite li da je prosječan gledalac uopšte svjestan odricanja koje je potrebno u takvom vrhu sporta s obzirom na to koliko čovjek treba da bude fizički spreman, koliko treba da bude mentalno spreman, koliko treba sebe da da za to uopšte, da su to jedni nivoji bukvalno nadljudskih napora u tom nivou sporta? Pa jesu, složit ću se s vama. Vaterpolo je jedan zaista od najtežih možda sportova, jer sama voda nije prirodan ambijent čovjeka, tako da, eto, znate, sami pođete pa se nekada kupate i tako, pa vidite, nije to baš tako jednostavno ni sam negdje plivati u nekom bazenu ili negdje, a kad se na sve to doda protivnik koji je tu negdje i lopta i obaveze i ne znam,
vrijeme neko koje te ograničava taj tvoj napad i mogućnost da ga realizuješ. To su sve neke komponente koje ovaj sport čine izuzetno teškim, ali isto tako s druge strane i lijepim, jer je to jedan ipak veliki izazov i kažem, vaterpolo je težak sport, lijep, možda je težak i za razumjeti jer ima tu i svega i pod vodom i nad vodom, ali eto, misli sad skoro ova neka nova pravila, onako oni pristupačni običnom nekom gledalcu i misli da je danas običnom gledalcu da su pravila ipak mnogo jasnija nego što su to bila do prije nekoliko godina. Koja su neko znanje i iskustvo koje pokušate da prenesete mladom vaterpolisti kao trener Primorca? Je li psihološki pristup za svakoga mladog momka drugačiji? Neko je možda treba malo čvršći pristup, disciplinovaniji, neko je možda treba malo familijarniji pristup. Je li ključan taj psihološki faktor pored samog trenažnog procesa fizičke snage? Pa jest, što se tiče kluba kojeg ste pomenuli, Primorac u kom radim, evo, skoro 15 godina kao trener, naravno da, onako, mogu da kažem slobodno sam dosta iskusan u tom nekom smislu, radim sa raznim uzrasnim generacijama, od onih možda najmanjih pa i do seniora, jer sam bio trener seniorske ekipe Primorca 2 godine. Svaki igrač je onako karakter za sebe i negdje svakome treba pronaći onu pravu žicu kako bi od tog igrača izvukao neki maksimum. Baš smo vidjeli juče, Primorac slavio 102 godine. Ja mislim da mnogi ljudi nisu ni svjesni da postoji toliko star klub u Crnoj Gori, pa me stoga zanima koliko je, mislim, u prošlosti izgrađeno. Kakvi su vaši planovi za budućnost Primorca? Pa mi smo 102 godine juče kluba proslavili radno, jer su upravo završnice takmičenja u raznim mlađim kategorijama, a ima 6 tih uzrasnih kategorija. Dosta smo uspješni. 3 od tih 6 uzrasnih kategorija smo izašli kao pobjednici, osvojili kup Crne Gore. S druge strane, ugostili smo u Kotor, baš evo juče, sinoć su otišli jedan naš prijateljski klub iz Kamoljija gdje je više kotorskih igrača igralo u nekom ranijem periodu, pa smo napravili neku razmjenu i bila je tu jedna grupica 15 djece iz tog Kamoljija, to je grad u Italiji, gore u Liguriji. Tako, imali smo njih, seniorski tim je počeo sa pripremama, on će dogodine igrati Ligu šampiona, tako da se pravi jedan ozbiljan tim, a mi smo se željeli Lige šampiona jer u Kotoru nismo gledali dugo i predugo, tako da jedva čekamo da počne, a u ovoj 103. godini kluba se nadamo da ćemo igrati zapaženu ulogu u toj Ligi šampiona. Kažem, odavno je nismo igrali, tako da baš ovako se nestrpljenjem očekujemo da ona počne. S obzirom da odavno niste igrali, osjećate li tu glad, entuzijazam kod vaših igrača da se napravi rezultat? Tek je počelo, oni su tek na početku priprema, ali vidim i neki novi igrači koji su došli u klubu su sigurno garancija da će se u Kotor igrati dobar vaterpolo. Postoji li neki pravi period kada roditelji mogu upisati svoju djecu na vaterpolo? Što prije to bolje. Mi evo, pogotovo sada ovako ljeti na tom našem kotorskom ljetnjem bazenu, radimo punom parom i zaista je tu veliki broj djece i ponosni smo na to. Ja mislim da u ovom trenutku imamo preko 300 djece u tim nekim mlađim uzrasnim kategorijama, a neka prava dob je sa nekih 5-6 godina. Mi već krećemo s našim trenericama, sa tom nekom plivanja, sa tom nekom školom plivanja koja je i tim nekim prvim koracima koji su neophodni kako bi kasnije se izgradili u pravog vaterpolistu. Ja kad sam rekao jednom drugu da ću da razgovaram sa vama, on je baš veliki vaterpolo fan, on kaže dolaziti ljevoruki bombarder u studiju, si ti svjestan ko je to? I onda kad sam se još više obrazovao vama, rekli ste i sami koliko su uslovi bili teži i drugačiji kada ste počinjali. Da li je recimo današnjim generacijama koje počinju vaterpolo potrebno neki dodatni podsticaj jer možda zbog više uslova nemaju toliku glad
ili želju kao što su neke generacije koje su morale se snalaze sa nekim limitiranim, tako da kažemo, uslovima za trening? Pa mi smo se snalazili kako smo znali i umjeli. Trenirali smo gdje smo stizali i u otvorenom bazenu, i ljetnjem bazenu, i u nekim temperaturama mora, jer se to u moru tada dešavalo, koje nisu baš adekvatne. Bili su tu treninzi i na možda 18-19 stepeni temperature, što je danas gotovo pa nezamislivo. Putovali smo, radili smo, nismo imali nekad svoj bazen, pa smo putovali i u Dubrovnik, i Kupar, i ne znam gdje se, u Podgoricu, gdje smo stizali. Danas je, kažem, sve to lakše, ali na svu sreću ima ipak dovoljno djece koji su, da kažem, dosta motivisani i žele uspjeh. Jeste li vi kao dječak na početku imali možda neku mentorsku figuru u vaterpolu, nekoga u koga ste imali ovako povjerenje da imao dosta utjecaja na vas? Pa imao sam jednog svog rođaka koji je bio nekoliko godina stariji od mene i koji mi je onako bio uzor, a naravno imao se uzore u velikim igračima Kotorskog, prije svega tada vaterpola, pokojnog Džimija Gopčevića, pa redom, mnogih drugih, sada ih ne preskočim, kao i onih legendarnih slovenskih vaterpolista koji su nekad mi bili uzora. Kasnije sam imao zadovoljstvo da s njima od njih i da igram kroz reprezentacije. Kakve su vaše iskustva o tome kada ste igrali sa velikim nacijama? Recimo, ako se ne varam, vaša posljednja utakmica je bila protiv Amerike, je li tako? 13. jula 2000, da li je bila 2009. Kada pričate sa nekim igračem vaterpola iz Amerike, mogu li oni da vjeruju da jedna mala Crna Gora tako žestoke rezultate postiže i tako nekako trasira put u sportu gdje druge zemlje šalju toliko klubova, gdje imaju takve uslove i tome slično? Ta posljednja moja utakmica, to je bila za mene revijalna utakmica, to je bila jedna utakmica u sklopu priprema za takmičenje koje je Crnogorska vaterpolo reprezentacija očekivala, a Vaterpolo savez je tu utakmicu priličio kao oproštenu utakmicu meni. Ona je bila tačno godinu dana nakon Malage, desila se 13. jula, Malaga je bila 2008. Ta utakmica je bila 2009. godine u Podgorici i to je jedna utakmica koje se rado sjećam. I onako su uvijek stvarno emocije prorade kada je ona u pitanju. Ja pretpostavljam da dan danas zbog Malage prilaze ljudi da vam pruže ruku, da popričaju, samo da vas pitaju nešto u vezi toga, ali postoji li možda još neko takmičenje koje je lično vama, možete da ga izdvojite kao jedno od najvećih iskustava, s obzirom da je Malaga toliko popularna, pa možda zasijeni neka druga dostignuća koje ste dostigli u vaterpolu? Da. Pa nekako sam ja ovako bio izgleda predodređen za ta evropska prvenstva, jer sam ja s tom Malagom, da kažem, i završio svoju igračku karijeru sa 37-8 godina i to su zaista bile pozne godine, a svoju reprezentativnu igračku karijeru sam također počeo sa osvajanjem evropskog prvenstva 1991. kad sam imao 20 godina, tako da u Atini, tako da to je neki period od tih, koliko sad tu ima, i 17-18 godina mog reprezentativnog bavljenja vaterpolom. Očigledno sam bio predodređen za ta evropska prvenstva jer sam osvojio 3, mimo te Atine 1991. i Malage 2008. godine. Ja sam bio evropski prvak sa Jugoslavijom 2001. godine. To je bila godina nakon koje sam se ja oprostio od igranja u reprezentaciji Jugoslavije. Međutim, igrom prilika desio se referendum, ja sam i dalje još bio aktivan klubski igrač i kad sam vidio da postoji šansa da zaigram sa Crnom Gorom na to evropsko prvenstvo, stisao sam zube, prihvatio poziv selektora Porobića i eto, desila se Malaga u tih nekih 17-18 godina. Između bilo je tu pregršt još utakmica, trofeja, mnogo osvojenih takmičenja, svjetskih prvenstava, bronza na olimpijskim igrama u Sidneju na koju sam također zaista ponosan. Tako da je ovo nekako sad na brzinu se pokušavamo u par rečenica sve to negdje da spakujem, ali nije lako, ima dosta toga. Bilo i neuspjeha, naravno, to je sastavni dio igre. Od čega se više naučio, od uspjeha ili neuspjeha?
Pa generalno se više uči od neuspjeha. Definitivno, to se sad potvrđuje i kroz ovo moje neko trenersko iskustvo, jer ono kad pobjediš negdje si onako malo se uspavaš na tim uspjesima, pa i ne vidiš sve ono što ne valja, jer ni u svakoj pobjedi nije sve perfektno, ima tu sigurno dosta grešaka i propusta, ali ono nekako kad pobjediš onda zapostaviš te greške, a kad izgubiš onda gledaš onako do najsitnijih detalja i tako da se iz poraza, rekao bih, više uči. Je li teško takvom jednom sportisti da se oprosti karijere? Dešavali se sportisti koji je na tako visokom nivou i u vrhu sporta igrao toliko dugo da nekako konstantno odlaže taj neki, da tako kažem, kačenje kapice, evo kažem za futbolere kačenje kopačke, da kažem za vaterpolo kačenje kapice, je li teško odvojiti se, odlijepiti se od sporta kada ga čovjek igra toliko dugo na vrhunskom nivou? Pa jeste nekako, vežeš se za taj sport i za te rezultate i za taj način života jednostavno i onda to je poslije bude stvarno jedna prekretnica u životu, sve se promijeni nakon toga, tako da ima igrača koji se trude da ta karijera bude što duža. Nažalost, mnogi od njih i ne znaju šta raditi poslije te karijere, tako da i neki iz tog razloga se trude da produže tu svoju karijeru maksimalno. Ja mislim da sam odabrao pravi trenutak da se povučem, jer zaista nakon osvajanja Evropskog prvenstva u Malagi i nakon Pekinga, olimpijskih igara u Pekingu, gdje smo također napravili jedan dobar rezultat, mislim da je to bio pravi trenutak da se ja povučem. Ja kada sam imao privilegiju da upoznajem sportiste koji su stvarno na visokom nivou se bavili sportom, ono što sam vidio da je zajedničko za mnoge taj neki žestok takmičarski duh. Da li to pokušavate da prenesete i danas na djecu? Da li je to nešto što sa samim treniranjem dugo sportom dolazi ili se kod čovjeka rađa? I je li moguće to proizvesti kod mladog sportista? Pa nema to potrebe da se proizvodi, to se jednostavno desi. I kad odeš na neko takmičenje, tu taj adrenalin nekako zaista radi na najvećem mogućem nivou i kako na olimpijadama koje su vrh svakog sportista i svakog sporta, tako i na ovim takmičenjima, ne znam, za te najmanje uzrasne kategorije negdje u moru ili na nekoj plaži, nema potrebe, motivacija se desi sama po sebi. Je li vam se dešavalo posle toga, da recimo gledate neku utakmicu, recimo u bliskom periodu, pošto ste predstavili da se bavite vaterpolom i da kažete sebi kako bih sad uzeo loptu, kako bih uskočio u bazen, da se ponovo budi ta iskra, jer ono što sam vidio kod takvih ljudi da uvijek žive, čak se to preliva i na neke ostale stvari, recimo kad igraju društvene igre sa porodicom, ta neka žestina profesionalnog sportiste sa tim takmičarskim duhom nekako u mnogim sferama života što se tiče samopouzdanja i društva i tome slično. Je vam se desilo posle toga da dobijete tu neku želju da ponovo uskočite u bazen i tome slično? S obzirom da sam igrao do 38. godine, skoro 39. godine, nisam imao želju da se ponovo nikad više vraćam u bazen da igram. Mislim da sam odigrao to što sam zamislio bio i više od toga, ali taj sportski duh je ostao dan danas i da li u mom nekom trenažnom procesu u klubu koji radim ili privatno ili kad se družim s nekim prijateljima, igram karte ili šah ili bilo što drugo, taj sportski duh postoji. Ono što me zanima u vezi mladih ljudi koje trenirate u Primorcu, koji imaju privilegiju da im vi budete trener, da li možda vidite, to sam baš pitao slično pitanje kada mi je dolazio čovjek koji je trener karatea, pitao sam ga, dešava li se trenutak da dođe mlada osoba koja je izrazito talentovana, ali recimo ima možda manjak motivacije i discipline i da recimo posle nekog vremena pođe iz kluba, a da se malo više posvetilo toj drugoj stavci, moglo bi velike rezultate eventualno da ostvari? Pa ima i tih slučajeva. Sport je dobar i sportski kolektivi svaki su dobri, jer se tu radi i na socijalizaciji igrača ili igračica i na disciplini njihovoj i na odgovornosti i na svemu, tako da neki postignu neke rezultate, neki odu ranije, ali trag ipak ostane iza svega toga. Ta djeca iz tih klubova, bilo koje kluba izađu, ipak zreli, odgovorni i toplo preporučujem svim roditeljima da šalju svoju djecu
da se bave sportom, jer je sport zaista nešto što prija svakome i ne može štetiti apsolutno. Dešava li se kada neki veliki radnik, recimo, koji u početku možda nije pokazivao toliki talent, da tako kažem, dođe brzo na isti nivo ovoga koji je možda urođeni talent ili ga čak prešišaš? Naravno, rad je ipak i važniji od samog tog talenta, jer da bi neko postao vrhunski igrač, on mora u toj svojoj karijeri biti izuzetno vrijedan i radan i odgovoran i tako dalje, i mora imati tog nekog talenta. Bez talenta ne možeš postati vrhunski i najbolji možda igrač. A ako si talentovan, a nisi radan, ti možeš doći do nekog nivoa i odigrati možda neko jedno takmičenje ili tako, ali to je kratko daha. Jesu li stoga opasne pobjede kada se čovjek uđe u neki zalet u tako mladim godinama, pa recimo na niz za seriju pobjede, da morate da mu kažete, momci, ne smijete da se opuštate, moramo da ostanemo naoštreni, nemojte da mislite da neće biti jače konkurencije ili tome slično? Pa, dešava se to, ali to je negdje posao nas trenera da ih vodimo tim nekim putem, da ih upozoravamo na te neke prepreke koje dolaze, da im ne dozvolimo da padaju, pogotovo da padaju nakon nekih dobrih utakmica, pobjeda, a opet da ne padaju u neku, da ne idu u neku drugu krajnost nakon poraza, jer pobjede i porazi su sastavni dio igre, sutra je novi dan i kreće se sve iz početka. Sport je dobar u nekom smislu, jer ne može da se živi na staroj slavi, nego moraš iz dana u dan da se dokazuješ. Mi smo pričali baš o tome kakvi su uslovi bili kada ste počinjeli u odnosu na danas, a zanima me baš kakva je konkurencija bila tada u odnosu na, recimo, današnje zemlje koje su, recimo, super sile u vaterpolu i tome slično. Bilo je drugačije. Ja kad sam počinio, to je bila ona najveća Jugoslavija i bilo je izuzetno teško. Konkurencija je bila zaista ogromna u svim sportovima. Znate sami, Jugoslavija gdje god se tada pojavljivala u bilo kojem sportu bila je velesila, u fudbalu, u košarci, u rukometu, u odbojci, u vaterpolu, u mnogim drugim, sad da neko i ne preskočim, bila je velesila i bilo je tada teško dokazati se, teško se izboriti za to neko svoje mjesto među najboljima, baš mnogo teško. Danas je to drugačije, ima više, sad ima 6 ili koliko već zemalja, samim tim reprezentacija, lakše se i dođe do nekog reprezentativnog statusa, ali eto, svako vrijeme neki svoj pečat nosi, pa tako i ovo današnje. Je li u suštini što bolje konkurencija dobra i za naše igrače, s obzirom da na taj način, da tako kažem, oštri im vještinu? A naravno, od zdrave i dobre konkurencije može biti bolje svakome. Ja bih htio da vam se zahvalim što ste nam uljepšali ovo jutro. Nadam se da ste i vi također uživali sa nama u studiju i nadam se da ćemo se ponovo družiti nekom priliku. Nadam se. Evo, iskoristit ću priliku da pošaljem punu podršku našim vaterpolistima i drugim takmičarima koji su na olimpijskim igrama. Sam plasman i odlazak na olimpijadu je uspjeh za sve, pogotovo sve ove iz individualnih sportova. A evo, šaljemo puno pozitivne energije našim vaterpolistima u želji da nastave u ovom ritmu, da igraju kao jučer protiv Grčke i ukoliko tako budu nastavili sve ove naredne utakmice, bez obzira na krajnji rezultat, bit ćemo zadovoljni. Apsolutno se slažemo. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Sa nama je bio Veljko Skoković, legendarni crnogorski vaterpolista, također trener vaterpolo kluba Primorac. A sada, dragi gledalci, slijedi pjesma Ivane Popović-Martinović, pa se vraćamo u studiju. Dragi gledalci, Ada Bojana je jedan od najvećih bisera crnogorskog primorja, pored same susjedne velike plaže. Ovo ostrvo je karakteristično i po tome što jedan dio ostrva je posvećen nudističkim plažama gdje je nudizam obavezan, a sa ovog bisera koji ima sve više stranih gostiju, ali sve više i domaćih gostiju, najviše gostiju je ove godine iz susjedne Srbije, vidjet ćemo kakvu priču iz najjužnije crnogorske opštine nam donosi naša Suzana Ganić. 51 godinu rajsko ostrvo Ada Bojana mami turiste sa svih meridijana.
Ovo je riječno ostrvo koje sa 3 strane zapljuskuje rijeka Bojana, a sa jedne Jadransko more. Odmor ovdje provode gosti koji dan na plaži vole da provode u kostimima Adama i Eve, a to je i obavezno jer ovo je nudističko ostrvo. Odakle su gosti koji sada odmaraju na ovom rajskom ostrvu, koji koriste čari ovog lijepog pijeska, lijepog mora, čiste vode i mira na ovom prostoru, pitamo direktora hotelsko-turističkog preduzeća Ulcinska rivijera Ćamila Hodžića. Njemci su prvi gosti koji otvaraju Adu. Tu su, naravno, ove godine je bilo domaći gosti, tako da sa domaćim gostima i sa Njemcima smo otvorili ovu sezonu. Sad sa Njemcima imamo jedan interesantnu pojavu što oni preferiraju predsezonu i postsezonu. Dok za vrijeme sezone se njihov broj ne iščezne, ali se smanjuje i tu onda dolazi do izražaja ostali gosti, to je gosti iz regiona, pogotovo tu kad pričamo za region, to je Srbija je broj jedan od gostiju iz regiona. Na kraju krajeva gosti iz Srbije su i najbrojniji u generalnim brojkama. Tako da i u ovom trenutku i ove godine se to isto ponavlja. Oni su na nivou 25% svih gostiju koje imamo. Njemci standardno u generalnim brojkama, kad pričamo, ukupnim brojkama, oni predstavljaju negdje oko 10 do 15% gostiju. Onda idu Česi, Mađari, Poljaci, tako da generalno imamo gostiju iz čitave Europe, možemo da kažemo i svijeta, ali to su već statistička greška, ako tako mogu da kažem, na nivou statističke greške, ali iz svih država Europe imamo gostiju u ovom trenutku. Ada Bojana je dakle nudističko ostrvo. Pridržavate li se strogo tog pravila i zahtijevaju li gosti koji ovdje odmaraju i borave da bude tako? Pa da. U svakom slučaju, naravno da gosti zahtijevamo i mi. Ipak tradicija mora da se nastavlja i ono što je Ada bila i ono što bi trebala i u budućnosti da bude. Pridržavaju se i gosti i međutim, iako postoji određenih slučajeva koji gosti ili iz neznanja ili iz možda nekih drugih razloga to ne ispoštuju, tu su naši redari i spasioci. Ove godine smo angažovali dodatne redare koji prate situaciju, tako da i mi smo tu svi zaposleni gledaju to. Nemamo nikakvih situacija u tom dijelu. Naravno da je zbog specifičnosti i zbog toga što zna da nudizam da ima i drugu konotaciju, tu moramo da budemo dodatno obazrivi i pažljivi, to i radimo, trudimo se da budemo na usluzi gostima, da svi njihove primjedbe, a ima ih naravno, u što bržem roku otklonimo. Trudit ćemo se i dalje, gosti pretežno dolaze zbog naturizma na Adi Bojani. Ima i gostiju koji možda u početku nisu, ali vremenom postaju. To se ispostavilo u zadnjih nekoliko godina, tako da vjerujemo da će i u budućnosti tako da bude. Mi ćemo u svakom slučaju da damo svoj napor i doprinos tome da tako i ostane. Vidjeli smo i da je kamp pun, da je dobro posjećen. Kako ste zadovoljni i odakle su kamperi? Da, kamp smo čak i proširili malo. To je bilo, ajde da kažem tako, eksperimentalno, da probamo, proširili smo nekih 2 ili 3 hiljade kvadrata kamp. U planu je da proširimo dodatno, u planu je također da se napravi kompletno mokri čvor i toaleti da se renoviraju, to jest da se renoviramo, da imamo novi mokri čvor. Kamp je specifičan iz nekoliko razloga. Tu već dolaze do izražaja Holanđani, oni su poznati kamperi i kod njih imamo znatan veći broj u odnosu na prošlu godinu. To je vjerovatno dalo i rezultat sajam na koji smo učestvovali prvi put i mi, inače i kao Ulcinj, a nije bilo ni Crne Gore na tom sajmu, mada je to i pitanje zbog toga što je bio specijalizovan sajam za turizam i tu su odmah počele rezervacije. Tako da tu isto prevladaju, što se kampa tiče, tu već prevladaju gosti iz zapadne Europe. Ima domaći gostiju simbolično i gostiju iz Srbije isto jako malo. Tu već prevladaju Njemci, Holanđani, Česi i tako dalje. Sve u svemu, kako ste zadovoljni kako teče ova sezona? Zadovoljan valjda ne treba biti nikad. Biti zahvalan da u svakom slučaju.
rezultati su bolji, pogotovo taj finansijski dio što me jako raduje. Također broj noćenja nije nešto značajno bolji, nije naravno gori, nije značajnije bolji, tu se kreće nekih procenata, 3-4% da je veći broj, dok finansijski dio to ima nekoliko razloga, je mnogo bolji. Sve više i domaćih gostiju koje žele da provedu bar dan na ovom rajskom ostrvu. Ukoliko se odlučite da to i uradite, ono što treba da znate je da ulaz na ostrvo košta 7 eura, dakle postoji kapije i naplatna rampa. U to je uključen dakle i parking, nema dodatnih troškova, dok su cijene ležaljki i suncobrana, pa možemo reći povoljne u odnosu na ostale plaže i uopšteno na cijene plažnog mobilijara na Crnogorskom primorju, iznose 15 eura. Dragi gledalci, dobrodošli nazad kod nas u studiju, a ono što želimo posebno da napomenemo, da ne biste pomislili kako smo zapostavili ovog ljeta na Primorju i ostali dio Crne Gore. U to ime je baš sa nama Violeta Obradović, direktorica turističke organizacije Bijelo Polje. Dobro jutro i hvala vam na razgovoru. Dobro jutro i hvala na pozivu i pozdravljam sve gledalce televizije. Hvala vam. Ono što bih vas pitao za početak, koji su jedni od glavnih potencijala turističkih Bijeloga Polja koje se trudite da naglasite? Pa vidite, možda mnogi gledalci već znaju, mi dosta puta potenciramo ta dva naša najveća turistička potencijala. Radi se o Đalovića pećini, jednoj od najljepših pećina u ovom dijelu Evrope, koja je ušla u plan kapitalnih radova vlade Crne Gore i projekat koji je već u toku i radovi su uveliko tekli od neke 2000, da kažemo 17-18 godine, međutim sada se malo i stalo sa svom tom pričom, tako da zaista je jedan ogroman potencijal sa kojim treba da bude ponosan ne samo Bijelo Polje kao opština, već i Crna Gora. Radi se o jednom izuzetno specifičnom turističkom proizvodu gdje je zamišljeno da to bude jedna priča masovnog turizma na sjeveru, zato što je to jedan projekat koji bi zaista učinio mnogo za opštinu Bijelo Polje, što bi impliciralo da se i broj dolazaka i noćenja, opšte turistički promet podigne na znatno veći nivo i sama slika i pozicija Bijelog Polja kao turističke destinacije bi trebalo u budućem periodu nakon završetka tog projekta zaista da bude potpuno drugačija. Onaj sljedeći potencijal koji zaista neminovno moramo pomenuti jeste i planina Bjelasica. To je planina koja zaista daje puno mogućnosti za razvoj ne samo zimskog turizma, već i ljetnjeg. Zaista je puno tu mogućnosti da se i Bijelo Polje kao opština prikaže u tom svijetlu, da ima šta da ponudi tokom ljetnje turističke sezone. Projekat je također trenutno u nekom, da kažem, zastoju, jer izgrađena je žičara i put, nažalost, nije još uvijek završen, ali evo mi se iskreno nadamo da će vlada Crne Gore nastaviti sa tim projektima koji ne znače samo razvoj turizma, već je tu jedno uvezana i poljoprivreda i razvoj, da kažem, tih seoskih domaćinstava i možda vraćanje te, da kažem, tog seoskog stanovništva ipak tim katunima, jer to su jedna neprocenjiva prirodne ljepote sa kojima bi se svaka država ponosila, a naravno to bi jutro uticalo i da se otvaraju nova radna mjesta i da se taj, da kažemo, iseljavanje naših mladih ljudi ipak zaustavi. Osim, da kažem, ta dva najveća turistička potencijala, tu je naša rijeka Lim koja zaista nudi puno u pogledu razvoja tog, da kažem, turizma i ribolova i fly fishinga i svega onoga što jedna takva rijeka koja je na sjeveru najveća rijeka u Crnoj Gori pruža. Mi se zaista kroz neke naše manifestacije trudimo da maksimalno promovišemo taj potencijal, ali najviše o čemu se mora voditi računa jeste upravo zaštita rijeke Lim, jer je ona trenutno nije baš u najpovoljnijoj situaciji. Brojne su, da kažem, aktivnosti lokalne samouprave i svih nas da skrenemo pažnju svima da moramo voditi računa o našim rijekama, o našim planinama, o svem onome prirodnim ljepotama i potencijalima koje imamo, ali koje možda moramo još više u turističkom smislu valorizovati. Također, Bijelo Polje nudi brojne mogućnosti za razvoj tog aktivnog outdoor turizma. Dakle, to je ono što danas moderni turista traži, upravo boravak u prirodi, gastronomija, domaća prirodna, pravljena hrana, znači brojni su, da kažem, seoska domaćinstva koja sad trenutno se otvaraju na teritoriji Bijelog Polja i okolini, tako da zaista
Mnogo je tu, da kažem, Bijelopolje grad festivala, brojne su kulturne manifestacije, muzički događaji koji se tokom ljeta nude kako raznim posjetiocima, tako i našoj dijaspori. Tako da zaista puno je potencijala, ali kažem ono na što skrećem pažnju su upravo ova dva najveća potencijala čiji projekti trenutno još uvijek nisu završeni. Koliko je bitna ta promocija u današnje vrijeme gdje je sve na društvenim mrežama, sve na internetu, sve na televiziji? Da li se ponekad domaći turisti iznenade nekim stvarima koje vide, a kojima recimo nisu bili cijelog života svjesni da uopšte postoje? Znam da je takav slučaj iz dosta opština u Crnoj Gori gdje je neko koji je iz Crne Gore, koji je čitavog života ovdje, dođe do neke prirodne ljepote određene opštine i kaže ja uopšte nisam znao da ovo ima u Crnoj Gori. Da, upravo ste, potpuno se slažem sa vama, ima dosta tako i mi se susrećemo sa raznim reakcijama upravo i naših sugrađana. Evo, nedavno smo imali jednu divnu pješačku turu gdje smo promovisali jedan divan lokalitet, to se radi o vodopadu Skakala, rijeki Lještanici koja se nalazi u Vraničkoj dolini, koja je zaista proglašena i za park prirode. Međutim, mnogi baš naši sugrađani nisu ni znali za taj lokalitet i zato smo mi tu da upravo skrenemo pažnju, da promovišemo te možda još uvijek nedovoljno valorizovane lokalitete i ono što je veoma interesantno jeste da mnogi strani gosti kada dođu u Crnu Goru, oni su prije posjetili te da kažem još toliko neispitane lokalitete nego upravo mi. I to što ste rekli, upravo je to i velika, da kažemo danas, privilegija preko ovog, da kažem, digitalnog marketinga, online promocije, gdje možemo širom auditorijumu jednostavno predstaviti jer nekad se to malo tradicionalno radilo, mi bi odlazili na te sajmove turizma, nosili promotivne materijale, štampane, ali to je već sad malo, da kažem, u nekoj fazi kada se već malo i taj vid promocije odustaje od njega, nego upravo idemo na ovu, da kažem, digitalno online marketing promociju, što je inače i Nacionalna turistička organizacija svojom strategijom marketinškom nama svima na neki način dala u zadatak da forsiramo. Tako da, evo, mi ćemo se truditi i u budućem periodu, kao i do sada, da ne samo te, nego i sve ostale koje još uvijek možda nisu dovoljno valorizovani i promovisani, da zajedno i sa našim sugrađanima promovišemo i da skrenemo pažnju da se ima šta vidjeti u Bijelom Polju. A kakvi su utisci stranih turista? Da li možda dobijate neke inpute od stranih turista ili možda od lokalnog stanovništva, ugostitelja, poljoprivrednika i tome slično? Šta bi moglo da se radi na unapređenju određenih aspekata koji bi pozitivno uticali na povećanje turizma u Bijelom Polju? Pa da, naravno uvijek imaju taj feedback i od posjetilaca i domaćih i stranih, uvijek tu budu naravno i neki, da kažemo, i pozitivne kritike, ima i negativnih, naravno. Ono što je, da kažemo, jedna velika nedostatak, recimo kod nas u Bijelom Polju je taj nedostatak smještajnih kapaciteta, gdje nemamo dovoljno toga, da kažem, kolektivnog smještaja. Bilo bi lijepo da se još neki hoteli otvaraju, imaju neke indicije, postoje već zainteresovani investitori, jer zaista, pogotovo ljeti kad imamo brojne manifestacije i događaje, imamo problem sa smještajem svih tih, da kažem, gostiju. Tako da naša turistička privreda ima naravno svoje neke probleme, to je i nedostatak radne snage. Dosta se mladih ljudi iselilo posljednjih godina, tako da je to veliki problem. Također edukacija stanovništva za bavljenjem turizmom je vrlo bitna i potrebna, jer ipak je Bijelo Polje bio grad nekada, industrijski centar i toliko se nije ulagalo u turizam i sada je sve to potrebno nadoknaditi i raditi edukaciju stanovništva, naročito bavljenje u seoskog razvoja, tog seoskog turizma, gdje je potrebno da se ti domaćini dobro edukuju kako pružiti tu jednu uslugu smještaja i, da kažemo, usluge pruženja hrane. Također ta putna infrastruktura je veoma bitna, turistička signalizacija i opet da kažem jedna velika, da kažem, edukacija svih nas da je turizam sektor koji zaista može svima da ponudi otvaranje novih radnih mjesta, pogotovo zapošljavanje mladih ljudi, zašto je nama prvenstveni cilj, jer zaista ako nema ljudi koji će se baviti i koristiti, imati benefite od turizma, onda čemu uopšte priča o razvoju turizma. Tako da, evo, mi se zaista nadamo da će se iskoristiti svi ti naši potencijali, ali tu nam je zaista velika potrebna pomoć i države Crne Gore, naravno i svih nas. Naša lokalna samouprava se zaista trudi u skladu sa svojim mogućnostima i budžetima da
pomogne, ali i ti su naši budžeti prilično manji u odnosu naravno na primorske opštine, tako da susrećemo se mi sa dosta problema naravno. Pa to me zanima, ponekad se čini kao da svi osim nas primjećuju potencijal, naročito sjevernih opština. Imamo priliku da recimo brojne zvijezde koje su laze, recimo jedan od primjera, Harrison Ford kada je bio u Crnoj Gori, prelazio je helikopterom iznad Crne Gore i baš jednom od sjevernih opština tražio da mu stanu da pogleda taj dio i tome slično, dok recimo mi kao da nam se čini da je to već istraženo i tome slično. Stoga bih vas pitao, da li je dodatni izazov predstavlja i korona kriza što je bila i pandemija, a i nedostatak snijega proteklih godina u sjevernim opštinama? Pa jeste, sve su to neki problemi koji su se tokom ovih poslednjih godina pojavili. Korona je nažalost ostavila značajne posljedice na turističku privredu. Taj promet, dolazak broja gostiju i noćenja je opao. Naravno, 2019. godina je bila rekordna godina. Mi smo prošle godine imali jedan iznos dolazaka i noćenja malo manje od 2019. Ove godine, evo, trenutno je situacija da je otprilike kao i prošle godine, ali sad očekujemo još povećan broj dolazaka jer kreću godišnji odmori. Tako da, naravno da treba tu mnogo toga još uraditi. Naši posjetioci sa strane kada dođu, kada vide ove prirodne ljepote, oni prosto ostanu bez teksta i ne mogu da vjeruju da na ovako maloj teritoriji ima toliko raznolikosti. Sjever je također prepun prirodne netaknutih ljepota i prirode, što danas strani turista zaista želi. Oni žele da odu od buke, od gužve, od vreve i njima je baš upravo potreban taj aktivan boravak u prirodi. Ali, kažem, moraju se stvoriti predispozicije da se privuče taj turista, da tu ostane makar nekoliko noći ukoliko je krenuo ka jugu, ka moru, da ga ipak mi zadržimo da bude par dana i u Bijelom Polju, uopšte svim sjevernim opštinama, jer ono sa čim Crna Gora zaista ima čime da se ponosi upravo ta prirodna ljepota koju ima, ali koju moramo da čuvamo i o kojoj moramo zaista da pokažemo da umijemo da promovišemo, da ništa nisu bolje neke druge države od nas. Zaista se trudimo svi ispred svih lokalnih turističkih organizacija i tu je Nacionalna turistička organizacija, ali kažem opet dosta tu treba još rada i trude i pomoći da jednostavno se Crna Gora predstavi kao jedinstvena turistička destinacija. Znači još uvijek imamo taj disbalans između sjevera i juga, ali naravno ništa ne ide preko noći, ali evo kreću se, vide se pomaci, otvaraju se brojna privatni smještaj, registruju se nova seoska domaćinstva, dosta se ulaže i u neke nove manifestacije i festivale, sve ono što je jedan moderni turista traži, ali opet kažem, mora se puno raditi i sa mladim naraštajima da budu svjesni šta Crna Gora ima i da poznajemo svi dobro svoje gradove, svoje opštine da bi mogli sutra i da ih predstavimo ljudima sa strane. Imate li vi dovoljno ljudi u svojim redovima, jer čini se da je bitka na toliko frontova se vodi kada je u pitanju promocija turizma, da onda se postavlja logično pitanje da li je vama potrebno više ljudi da bi to sve moglo da se obavi na toliko različitih frontova? Pa jeste, poslednjih godina zaista nam je potrebno da imamo više zaposlenih konkretno kod nas u lokalnim turističkim organizacijama, jer zaista ima još, kažem, mnogo posla ispred nas, tako da nama trebaju mladi, stručni ljudi koji su zaista vide svoju perspektivu u bavljanju turizmom. Međutim, opet kažem, sa druge strane, tu su i neki drugi ograničavajući faktori u smislu i budžeta, treba finansirati dakle i sve te plate, tako da gledamo da nekako uskladimo i naše mogućnosti i naše, da kažem, finansijske mogućnosti i potrebe, tako da evo trudimo se trenutno sa ovim sa čime raspolažemo da izbalansiramo, da svi koji dođu zaista ne primijete da ima tu nekih, da kažem, problema, jer hoćemo da ostavimo dobar utisak i da sutra i ti gosti ponovo dođu u Bijelo Polje i uopšte na sjever. Morat ćemo rešavati razne, da kažem, probleme u hodu, ali definitivno da treba dosta kadrova u sektoru turizma kako bi se ipak Crna Gora predstavila u mnogo boljem svjetlu nego što možda trenutno sad je situacija. Pardon, ja baš kada sam kroz te dijelove prolazio sa porodicom,
primijetio sam naročito ljeti više stranaca nego ikad. Znači, što planinara, što ljudi koji su došli biciklom tu, što ljudi koji su došli recimo iz zapadne Evrope na motorima i tome slično. Da li mislite da se nekada ignoriše možda taj potencijal, naročito kada je na sjeveru u pitanju ljetni turizam i koliko turista on može da donese? Jer mi se čini, ispravit ćete me ako griješim, kao da je nikada prije nije bilo toliko turista ljeti u Bilom Polju i uopšte u određenim sjevernim opštinama nego što je to situacija ove godine ili prošle godine, jer nekako svugdje ih čovjek može vidjeti kada putuje kroz sjeverne opštine. Da li se primjećuje od strane institucija to njihovo prisustvo i da li se ignoriše taj neki potencijal da se što više ulaže u to? Jeste li optimistični za budućnost što se tiče saradnje institucije i turističke organizacije i lokalne samouprave? Vidite, mi smo vrlo svjesni da tokom ljeta, pogotovo kod nas, ima dosta posjetilaca turista, jer oni obično borave, da kažem, u tim malo okolini Bilog Polja, nisu toliko možda u centru skoncentrisani, jer upravo njih zanima ta prirodna ljepota, oni idu na planine, vole da pješače, hiking, biking, sve je to ono što je njima interesantno, tako da njih zaista ima i mi u saradnji sa našim turističkim agencijama znamo da oni borave, da li su to neke njihove već dogovorene ture i znam, imam iskustva i sa drugim našim kolegama iz drugih sa sjevera, tu su u blizini nacionalni parkovi, Prokletije, Biogradska gora, tako da njih zaista ima. I ja nekad tako imam situacije da sa nekim našim sugrađanima nekad im odgovorim jer oni ne vide da je u centru neki turista prošao i onda misle da nema, možda neke posjete i onda kada mi pokažemo i vide slike sa planine ili negdje pored, oni se prosto iznenade, jer upravo je to ta priča da modern turista ne želi da boravi u gradove. To je za njih egzotika, bukvalno, jer ja koji sam upoznao strane turista, oni ne mogu da vjeruju. Oni jednostavno ne mogu da vjeruju da u ovakvom dijelu Evrope postoji jedna mala zemlja sa tako bogatom prirodom. Bukvalno čini im se kao da su otkrili neki biser gdje će doći svake sljedeće godine. Jeste, i evo tu su i razni blogeri, influenceri, organizovane grupe novinara koje se dovode i koji zaista ostavljaju dobre i pozitivne recenzije. To je sve ono što je za pohvalu i zaista nama to puno znači, ali možda malo mi nismo svjesni šta imamo. Što često biva, što je često slučaj. Da, i onda zato kažem, potrebno je od malih nogu našu djecu edukovati kroz škole, da oni prvo upoznaju svoj grad, svoju državu i da budu svjesni da zaista imaju šta da pokažu, a mi smo savršeno svjesni koji radimo u sektoru turizma da imamo posjetu. Samo kažem, potrebno je naravno i taj marketing pojačati i preko tih društvenih online mreža. Mi se trudimo i preko našeg sajta, Facebook, Instagram stranica i drugim vidovima promocije da zaista maksimalno sve to ispromovišemo i pružimo prostor svima da se i predstave u najboljem svjetlu i naše su vrata svima otvorena, tako da to je naša obaveza i zakonski, odnosno zakon o turističkim organizacijama. Uvijek smo za saradnju i sa privatnim sektorom i sa fizičkim licima, tako da svima nam je jedinstven zajednički cilj da imamo prihode od turizma, da naši sugrađani mogu da imaju koristi, benefite i da zaista vide svoju perspektivu da se bave biznisom u turizmu, jer vidimo da je to jedna velika šansa Crne Gore i zašto to sve ne iskoristiti. Samo kažem, potrebna je ta sinergija i sa lokalnog i sa državnog nivoa, da se svi uvežemo. Crna Gora je toliko, mislim, mali prostor gdje pojedinci teško mogu šta i male opštine, nego moramo jedinstveno da nastupamo, što evo se i trudimo kroz razne neke i marketing strategije i neke projekte koje radimo zajedno sa kolegama, jer stranac kada dođe, on gleda Crnu Goru kao jedinstvenu jednu destinaciju koju može u jednom kratkom vremenskom roku da obiđe i sjever i jug i to je prosto ono što njih oduševljava, upravo ta raznolikost na tako malom prostoru i mi moramo tu šansu da iskoristimo što je moguće više. Čudi li se kad stranci, recimo, kako nema više smještajnih kapaciteta ili ono da kažu ovo da je kod nas u Švajcarskoj, ovdje bi bili mnogo više hotela, mnogo više ugostiteljskih objekata, nekih etnoparkova ili sela ili tome slično? Pa da, ima takvih sigurno impresija i iz nekih, kažem, komentara, ali moram da kažem da i stranci su dosta nisu to toliko zahtjevni, makar ovi sa kojima se mi na sjeveru susrećemo. Nisu to zahtjevni gosti, njima je bitno da im je to uredno,
higijenski, čisto, da kažem, taj ambijent da je u nekom, eto, da kažem, možda i etno stilu, da je ta hrana ukusna, autentična, organska, jer oni upravo to žele. Oni nisu sad nešto zahtjevni previše, samo kažem, bitno je da postoji ta komunikacija, da se zna strani jezik i da ta usluga zaista bude onako domaćinski kao što mi to eto znamo i umijemo, ali nisu sad oni sad nešto da kažem previše da očekuju sad neki luksuz, već sve da to bude u tom nekom prirodnom. Da, njima se možda baš i više sviđa ta netaknuta divlja priroda zbog toga što je to ono što možda ne bi mogli da iskuse. I to smo mi, to je naše autentično i u svim drugim državama naravno svak potencira ono nešto posebno, a Crna Gora zaista ima toliko posebnosti da je prosto nemoguće da oni ne budu na neki način i iznenađeni i oduševljeni i da se opet ne vrate, jer zaista, što kažete, neke druge države bi sigurno to maksimalno iskoristile, tako da evo, nadam se da će u budućem periodu se svi ovi projekti završiti i da ćemo zaista i mi imati mnogo benefita i da ćemo se sa ponosom predstavljati širem tržištu. Mi se dosta promovišemo, da kažemo, ovo evropsko tržište, ali potrebno je možda proširiti tu promociju i putem drugih nekih mogućnosti. Tako da imamo dosta i dijaspore, tako da evo zaista gledamo maksimalno ljetnu turističku sezonu da iskoristimo, jer evo tokom ljeta imamo zaista niz događaja od 13. jula do kraja septembra, imamo zaista puno dešavanja, muzičkih događaja, festivala. Nedavno smo imali koncert Adila i Peđe Jovanović, upravo 9. avgusta je Džejla Ramović. Imamo i festival elektronske muzike gdje će poznati DJ-evi ovog regiona doći, festival tamburaških orkestara, festival dramskih amatera, zaista mnogo događaja i sportskih dešavanja i kulturnih i eto očekujem da kogod dođe tokom ljeta u Bijelom Polju da će zaista imati šta da vidi, da će im biti prijatno i da će zaista u budućem periodu se vraćati i htjeti da istraži našu okolinu, naše pješačke staze. Imamo dosta lijepih pješačkih staza, a da ćemo u nekom skorijem periodu ih moći odvesti u Đalovića pećinu i na Bjelasicu i eto to su naše jedno zaista velike želje i nadam se da će biti ostvarene. Vama hvala puno što ste bili naš gost. Ja se apsolutno slažem sa vama i nadam se u nekom od naših sljedećih razgovora da će situacija u pozitivnom smislu biti drugačija. Hvala i vama. Nema na čemu. A mi, dragi gledalci, ćemo da vidimo kakvu priču nama donosi naša Mila. Naime, u subotu veče 3. avgusta u amfiteatru manastira Svete Trojice u Stanjevićima biće premijerno izvedena predstava Protekcija, nastala po istoimenom dijelu Branislava Nušića, u adaptaciji i režiji Milana Neškovića, u koprodukciji Narodnog pozorišta Sombor i Grad teatar Budva. Naša Mila je jutro sa glumcem Sašom Torlakovićem, koji će nam reći više detalja o ovoj predstavi. Tako je, Luka, upravo kao što si i rekao, u subotu veče u amfiteatru manastira Svete Trojice biće premijerno izvedena predstava Protekcija koja je nastala po istoimenom dijelu Branislava Nušića. Sa nama je upravo ovog jutra glumac Saša Torlaković. Saša, dobro jutro i vama i velika nam je čast i zadovoljstvo da govorite za E-televiziju. Dobro jutro i meni je. Predstavom Protekcija Grad teatar obilježava 160 godina od rođenja Branislava Nušića, čija su dijela zapravo uvijek inspirativna i vanvremenska. On se bavi karakterom jednog naroda koji se ne mijenja već skoro 2 vijeka, tako da su njegovi tekstovi aktuelni i danas. Naravno, nije on jedini vanvremenski, ali u čemu je zapravo njegova specifičnost? Pa, ja sam igrao u nekoliko predstava koje su rađene po tekstovima Branislava Nušića i u svim tim njegovim komadima, bez obzira što je on kritičan prema tim ljudima o kojima piše, kritičan, ismeva i njihove mane i tako dalje, slabosti, ali ono što je zajednički imenilac u svim tim komadima je da on te likove voli i da su ti likovi nama bliski, jer kao da piše o nekim ljudima koji su iz vaše familije, neki stric, teča, uja, kujina i tako dalje. I mislim da je to zato, njegovi tekstovi su za sva vremena, jer upravo govore
o nekim problemima na takav način, bez obzira što je kritičan, on ne mrzi, on prosto svoje likove voli, tako da vi imate u Nušićevim komadima likove koji nemaju baš previše nekih lepih osobina, a opet publika nekako navija za njih, jer mislim pozdravi ih dobrim aplauzom, jer to pruža mogućnost i glumcima da onako iskažu svoj talent, čini mi se, do maksimuma. Nušićev humor je univerzalan, zato i traje. Da li među savremenim piscima ima njemu sličnim? Sa komedijama je jako nezgodno. Vi ako hoćete da radite danas Šekspira, mislim, humor i duhovito se od tog vremena promenio do danas. Ne znam da li me razumete. I nekako lakše je sa dramama, a to je univerzalnija kategorija kad je posmatrate kroz vreme. Komedije su nešto drugačije, što je nekada bilo smešno, danas nije i obrnuto. Nema baš previše danas, kada govorimo o mladim dramskim piscima, nema previše komedija, ali to ne znači da ih neće biti. Mislim, mi imamo ipak dobru komediografsku baštinu, počev od Sterije, Nušića, pa da sad ne nabrajam i današnje žive pisce koji pišu komedije. Evo da pomenem Duška Kovačevića, našeg akademika, koji zapravo se oslanja na Nušića i često puta ga i citira kroz svoje neke komade. Tako da sigurno će se pojaviti generacija novih mladih ljudi koji će pisati komediju na svoj neki način, a opet imajući u vidu da imaju u vidu da ne počinje istorija od njih, nego da imaju od čega da krenu i šta da nastave. Recite nam kako je tekao proces rada na predstavi i da li je sve spremno? Da, spremno je. Mi smo se sa koproducentima Budva Grad teatrom dogovorili da veći deo posla obavimo u Somboru. Tamo imamo pozorište, imamo svu logistiku. Nije bilo lako, bilo je jako vruće. Eto, to je ovako što je obeležilo ovaj rad i nismo baš imali previše vremena, ali smo tako se dogovorili da najveći deo posla uradimo tamo, u našem pozorištu i da onda dođemo ovde u Budvu i da, naravno, evo, imamo probe gore u manastiru Svete Trojice i zahvaljujući ocu Jefremu igumanu manastira, koji je divan jedan čovek i koji nam je pružio tu mogućnost da u jednom prelepom ambijentu zaista tog manastira koji je čudesan igramo i Nušića. Da li su otežavajuće okolnosti kada je u pitanju koprodukcija kao ova, pa sarađujete sa nekim ljudima po prvi put ili vam to ne čini nikakav problem? Pa, naše pozorište je radilo, ima iskustva sa koprodukcijama, tako da već iskustveno znaju i naši ljudi u organizaciji, upravnice i tako dalje, da unapred predvide neke probleme koji su normalni da se javljaju u takvim varijantama koproducentskog odnosa, ali do sada sve što smo radili je ispalo ok. Sa Budvom imamo lepog iskustva i oni sa nama, naravno. Radili smo i ranije i sad, kako je Milena, direktorica Budva Grad teatra, radimo evo već i drugu godinu. Prošle godine smo radili Radovana III. To je jako dobro uspelo i predstava koja je na repertoaru igra se. Mislim da će tako biti i sa Protekcijom, da će i ta predstava biti na repertoaru i da će se dugo igrati. Mi ćemo nastaviti da igramo od jeseni u našem pozorištu i vidimo se sledećeg leta ovde opet. Uvijek je nezahvalno pitati glumce, ali da li vam više leži epoha ili savremeni tekst? Ja volim i jedno i drugo. Volim epohu, sad ne znam da li više volim da je gledam ili da je igram, ali volim epohu, volim dobre kostime, volim ono kad se digne zavesa da onako to pukne u punom sjaju, a da je opet neka epoha. A opet volim i savremene komade kada su dobri, jer to vam je nekako blisko i možda bolje osjećate. No, postoji jedno jedino pravilo, ili igrate u dobroj predstavi ili u lošoj. Znači, mislim da je to osnovna podela, ne po tome da li je epoha ili savremeni komad, nego da li je dobra ili loša.
Eto, osim ovih priprema za predstavu, došli ste malo i na odmor. Recite nam, da li ste uspjeli malo i da odmorite i da uživate u ovim ljepotama koje Crna Gora pruža? Da, ovdje je zaista fino, ovaj koncept slovenske plaže je jako dobar. Evo vidite ovo zelenilo i divan park. Čovjek stvarno ima gde da sedne malo i da se skloni od ove vrućine i tako dalje. Jeste gužva, ali smeštaj je izuzetan. Imamo i mogućnost divanje i taj bazen Rondo, tu nam je zgodno da se okupamo, osvežimo, a boga mi obilazimo ovde plaže u okolini koje su fenomenalne. Fantastično. Sada, reditelj Milan Nešković je kazao da je humor jedan od najuzvišenijih oblika komunikacije među ljudima, zato nije tako često, niti je lako biti duhovit. A da li je na sceni zapravo još teže i da li je zaista, a vi nam to možete i reći iz iskustva, da li je mnogo teže nasmijati nego rasplakati ljude? To zavisi od senzibiliteta glumca i reditelja i tako dalje. Nekom je mnogo lakše da zasmeje publiku glumcu. Evo uzmite vašeg zemljaka Andriju Miloševića. On je toliko duhovit čovjek da dovoljno da izađe na scenu, da ispriča vic, već je uzeo publiku i može da drži pažnju. Međutim, nije lako igrati ni dramu. Prosto, mi prilikom krojenja repertoara u Somboru rukovodimo se jednim principom, a to da ne razmišljamo previše o žanrovima koje igramo, nego se više bavimo temama. Sad, te teme možete da obrađujete, možete da ih gledate kroz ružičaste naočare, možete kroz tamnije i tako dalje, ali definitivno na repertoaru bilo kog pozorišta, verujte mi, opredeljuje nešto, da li je predstava, da li će biti publike, opredeljuje to da li je predstava dobra ili nije. Mi imamo na našem repertoaru, recimo, predstavu Semper idem, koju je napisao po romanu Đorđa Lebovića. To nije komedija, to je drama koja govori o jednom dečaku uoči Drugog svjetskog rata, sada ne pričam previše, koji živi u Somboru i koji je vodio svoj dnevnik. I predstava traje 6 sati. Onog trenutka kad objavimo da će se predstava igrati, ona se rasproda za par sati. Hoću da kažem da je i nama u stvari milo srcu ono što je publici milo. Pa onda damo sve od sebe i u jednom i u drugom, pa šta uspe, uspe. Ali ne bih pravio tu nekako previše razlike. Lepo mi je i jedno i drugo, zaista. Ako ima nekog sadržaja. Da, upravo. Nakon premijere odnosno predstave koja će se izvesti u subotu, koji su vaši planovi za dalji rad? Kada možemo da očekujemo ponovo nove predstave i kada ponovo možemo da se očekujemo u Crnoj Gori? Da, evo ovako, mi smo odigrali ovde Tartifa, sada ćemo i Radovana III. Sada ćemo igrati Protekciju, igramo 3., 4., 5. i 6. u manastiru Svete Trojice. Nakon toga konačno idemo malo na jedan kolektivni odmor, vraćamo se u Somborsko pozorište i sa Gorčinom Stojanovićem krećemo da radimo predstavu Gospoda Glembajevi. Sad, da li će ona doći sledeće godine ili ne, o tom potom da mi to prvo napravimo, ali imamo velike ambicije sa tom predstavom i mislim da je i reditelj koji već dugi niz godina radi kod nas i dobro poznaje ansambl, napravio i dobru podelu, tako da se nadam da će ovo čitanje Gospode Glembajeva i postavljanje na scenu biti jako zanimljivo. Pa eto, voleo bih da s tim dođemo sledeće godine. Da, i eto i mi se nadamo da ćete sledeće godine doći sa tom predstavom. Evo da naš razgovor za kraj zaokružimo. Da li humor zapravo zaista može da spasi svijet? Ja verujem da može. Jeste humor uzvišena kategorija. Biti duhovit, ne mogu neinteligentni ljudi da budu duhoviti. Mislim da je to i pitanje, kako bih rekao, bića jednog naroda. Narod, čini mi se, koji ima duha i koji je duhovit, bez obzira na koliki je on, na veličinu, broj stanovnika i tako dalje, mislim da taj narod ipak ima budućnost. Pogotovo ako zna da se nasmeje sebi, iskreno.
Saša, hvala vam još jednom na razgovoru i želimo vam puno sreće i uspjeha na premijeri predstave Protekcija. I naravno, čekamo vas i naredne godine. Hvala i vama. Hvala. Dragi gledalci, to bi bilo sve za sada od nas, ali mi se kasnije ubrzo ponovo još jednom uključujemo, zato ostanite uz ljetni program. Hvala ti puno, Amila. Evo, pokazala si kako Budva nije samo epicentar diskoteke i noćnog provoda, već kako Crnogorsko primorje je i gost, to jest domaćin brojnih kulturnih sadržaja. A kada smo kod umjetnosti i kulture, ja imam tu čast da najavim našeg sljedećeg gosta preko Skype-a, Seada Zeleta Lipovaču iz Divljih Jagoda. Pioniri hard rock zvuka na Balkanu, Divlje Jagode objavili su 13. studijski album pod imenom Prati moje tragove. Na albumu se nalazi 10 novih pjesama koje potpisuje osnivač benda i gitarista Sead Zele Lipovača, koji je naš gost ovoga jutra. Dobro jutro, čujemo li se? Dobro jutro vama i svima koji slušaju, odnosno gledaju. Evo, čujemo se. Hvala vama što pričate sa nama. Ono što bih vas pitao za početak, bendu je ovo prvi studijski album nakon Jukeboxa iz 2020. godine. Među pjesmama se i nalazi nova verzija pjesme Da li si ikad mene voljela, koja donosi novi sjaj starom hitu objavljenom još 1994. godine na albumu Labude kad rata ne bude. Pa nam recite kako usklađujete novi zvuk sa nekim starim, kako se prilagođavate novim muzičkim trendovima? Evo ja prije svega da kažem malo o ovome novom albumu. Nije Prati moje tragove, nego Prati moje stare tragove. To je zvaničan naziv albuma, ali dobro, nećemo gledati u sitnice. Ovo je 13. album po redu benda i prva verzija naziva albuma je trebala biti samo broj 13. Međutim, kasnije sam mislio da bi bilo dobro da ipak postoji osim broja 13 neki naziv, tako da smo dali naziv albumu Prati moje stare tragove. Prilično je to dugo snimano, u periodu od nekakve skoro 2 godine, što ne znači da je dužina snimanja da će to biti jako dobro ili da će biti puno kvalitetnije ako duže snimate. U svakom slučaju album sadrži sve su to nove pjesme, osim te jedne koju si pomenuo, Da li si ikad mene voljela. Pa ta pjesma je snimljena tamo neke davne godine, 94. za vrijeme tih balkanskih ratova, kad baš i nisu bila sretna vremena, i ja sam smatrao da je ta pjesma sve u ovo vrijeme, a to je prošlo je puno godina, zapostavljena i da ona ima puno više potencijala, i to je razlog zašto sam se odlučio da snimam tu pjesmu. Novu verziju treba čuti, pa onda porediti sa starom. Ja mislim da smo mi novu verziju stavili u ovo vrijeme, u vrijeme 2024. i da će pjesma dobiti potpuno novi život i da će trajati koliko će trajati. Kako nalazite iznova motivaciju s obzirom na toliko dostignutih vrhova i toliko kontinuiteta u muzici, toliko hitova za koje se čini da će za 100 godina biti jednako relevantni kao onda kada su izašli? Oprosti, pitao se mi kako, otkud, što? Kako nalazite iznova motivaciju kada ste već dostigli toliko, kada je toliko hitova? Motivacija, inspiracija. Pa ja sam valjda od mali nogu ono što sam trebao biti. Bog me je napravio ovako kakav jesam i moja sudbina ili moj život je vezan za gitaru i za muziku naravno. I ja mislim da je to neko određenje, da mi to ne možemo mi odrediti, mi ćemo biti ili svirači, ili ćemo biti Novak Đoković, ili ćemo biti, ne znam, ni Einstein i tako dalje. To što nam Bog da, to i jesmo. Kažem, ja sam od mali nogu jednostavno pao u sevdah, zaljubio sam se u gitaru i te čarobne zvuke koje gitara može proizvesti. A ovo što se tiče tog nekog kreativnog dijela, autorskog dijela, pa ja isto to smatram da je to Božje davanje. Vi ne možete
niko ne može sjesti, uzeti gitaru ili klavir i reći sad ću ja napraviti hit. To je jednostavno neka konekcija odozgo, jer da bi napravili Krivoj mori i Jedina moja, nema te škole, nema tog fakulteta, nema tog znanja. Znači da je to neki prirodni proces kojega mi nismo svjesni. Kako je po vama evoluirao taj neki rock zvuk uz godine? Da li možda ste u iskušenju da eksperimentišete kada je u pitanju novi albumi, nove pjesme i tome slično? Pa nema puno eksperimenata, barem kod mene. Jer ja se držim tog nekog vranca koji dobija trku ne treba mijenjati. Jer što bi ga mijenjali ako je on dobar i ako dobro trči. Ali ono što je jako važno ako trajete dugo godina, da morate biti otvoreni, open-minded, za sve ono što se događa oko vas i za sve ono što dolazi. I ne smije biti hiperprodukcija. Ako dođe na bilo kojem albumu u toku rada do hiperprodukcije, onda to je vraćanje unazad i to onda rezultira negativno. Mislim da je jako važno pratiti trendove, a onda se uklopiti u trend na onaj način koliko znaš i koliko možeš. Kad su u pitanju Divlje jagode, ja mislim da smo mi stalno na tom tragu nekog svjetskog roka. Naravno, mi smo Balkanci, niko nije ni iz Pariza, ni Londona i ja mislim da se to i čuje na tim našim albumima, pogotovo ja sam jedan pravi Bosanac i ja mislim da se to malo negdje osjeti u tom zvuku jagoda. Navikne li se ikad čovjek da ga nove generacije iznova sa jednakom žestinom tako slušaju? Da li vam laska kada vidite da i dalje toliko ima generacija koje sa takvom emocijom slušaju te pjesme? Kad bi rekao da mi ne laska, bio bi totalna budala. Naravno, da mi laska, to je jako lijepo. Vidite li možda... Sorry, bio je... da. Pa nekad razmišljam da sam samo napravio Jedina moja. Toliko je kroz generacije mladih parova se zaljubljivalo, veselilo, udavalo, ženilo uz tu pjesmu, doživjeli neke lijepe trenutke, da sam samo tu pjesmu napravio, ja sam već, moja uloga na ovoj maloj planeti bi bila nekako imala smisla. A ljudi me zaustavljaju na ulici, naravno, svako priča od njih neka svoja iskustva. Ja sam se zaljubio uz Krivoje more, meni su motori bili super, ne znam, Zauvijek tvoj, to je pjesma mog života. I opet se vraćam na tvoje pitanje. Naravno da mi to laska, jer sam mislim da mi je Bog dao da mogu normalno hodati ovom zemljom. Sorry sam, evo. Okej. Kad ima već priliku da... Ovo moderna tehnologija pa stalno nešto zveska oko mene. Nema veze, taman daje malo dinamike programu. A ono što hoću da vas pitam, kada već imam privilegiju da pričam sa vama, tokom stvaranja Jedina moja ili Krivoje more, jeste li mogli da pretpostavite kakvi će to hitovi da budu? Je li bilo tokom kreacije tih pjesama ambicija da one to postanu ili nekako čak i vas ponekad iznenadi? Pa nema tog Nikole Tesle ili Einsteina koji je mogao pretpostaviti da bi Jedina moja nakon toliko godina mogla biti pjesma koju svi prihvataju i koja se sluša i danas nakon 45 godina. To je bilo naravno nemoguće predvidjeti. Iako sam ja se sjećam tih detalja kad smo mi te naše prve snimke nosili u tadašnju diskografsku kuću Jugoton
i među njima je bila jedina moja i ja sam onako kao klinac tvrdio ovima u diskografskoj kući da će to biti hit, ali ja nisam znao ni da će biti hit, nego ja sam samo to da budem važan, pa da oni to prihvate i da objave. Ja sam stalno govorio ta je pjesma super, a oni su mene govorili da sam ja još uvijek mlad i da ja ne znam i da ja ne mogu procijeniti. Međutim, evo, ipak je desilo se šta se desilo, a onda su se pjesme redale, išlo je svojim putem sve i ono što je možda važno za jednu karijeru benda koji traje bilo kojeg, to je da na svakom albumu se ima barem jedna ili dvije pjesme koje će ljudi prepoznati kao, evo što kažeš, hitovi ili neke velike pjesme i koje će ljude spajati, a ne razdvajati. Da li možda mladi muzičari traže savjete od vas s obzirom na toliko iskustvo? Pitaju li vas u čemu je tajna, koji je čarobni napitak, koji su to obično savjeti? Tiču li se oni muziki ili kako da opstanu u svijetu show biznisa? Pa svaki malo neko pita šta on da radi da napravi takve pjesme ili da postane popularan ili njegov bend da uspije, jer da ima neka formula, da ima neki recept, onda bi što bi neko bio manje od Madone, onda bi svi bili Madonna, jel? Ali najbolji je bio moj nećak Igor, jel? Igor jako dobro svira gitaru, ali stvarno dobro svira. Mislim, ne mogu reći da bolje svira od mene, ali možda neke stvari bolje svira, jel? I on meni dođe, daj mi, kaže, molim te, reci kako da ja napravim Krivo je more. Barem u pola. Kaže me, Igore, haj ti kući. Haj ti kući. Ne znam, Igore, jer ja da znam, ja bi napravio novo Krivo je more. Jednostavno, to je, kao što sam rekao na početku ovog razgovora, to je, ja mislim, Božje davanje, a sad neko će vjerovati onako, neko onako, neka svako misli svojom glavom. S obzirom da ste rekli da vas je nećak pitao za savjet, postoji li također druga strana show biznisa gdje čovjek treba da bude otporan na razočarenja, na možda neke surove aspekte tog posla, jer recimo dosta mladih ljudi možda stupe idealistički u svoju karijeru, misleći kako je jedini aspekt o kojem treba da brinu isključivo muzika. Upliće li se ponekad i ona druga strana koje čovjek treba da bude svjestan? Pa, ja ću ti reći moje iskustvo. Najveću bol u ovom poslu, a ja vjerujem inače da je to i u drugim segmentima života, ne može donijeti neki neuspjeh ili nije prošla neka pjesma ili neki album. Najveću bol ti mogu donijeti ljudi. I meni su u ovom poslu najviše boli donijeli ta neka pisanja, neki loši ljudi, pa onda neki loši muzičara, pa neki mediokriteta. I onda to je mene prilično doticalo, ali možda unutrag 20-30 godina. Kad sam ja shvatio kako stvari funkcionišu u ovom poslu i kako uživo, onda je to sve manje bilo i danas me to stvarno ne dira. Ostaje mi da vam se zahvalim puno na razgovoru sa nama, nadam se da ste uživali i da ćemo imati prilike ponovo da razgovaramo. Hvala vam puno na pozivu i ono što je jako važno u ovoj priči, a nije nikako dodvoravanje, jer ja se muškarcima i ne znam udvarati, znam samo djevojkama i ženama, pa ni televizijama, jeli? Ono što je važno reći, a to je Crnogorci uvijek kad izdam neki album ili single, obično je to album, onda se Crnogorci prvi jave. Hvala vam na tome. Nema na čemu, uvijek. Dragi gledalci, to je bio Seat Zele Lipovače iz Divljih Jagoda, koje su između ostalog obilježili i moje djetinjstvo kada mi je tetak na vožnji kolima u Golfa dvojci stalno puštao tu muziku. Pozdrav za Šoku. Bile su to Divlje Jagode, a sada ćemo vidjeti naša draga Mila kakve nam priče donosi sa terena. A Mila, u čemu ćemo uživati ovoga jutra?
Luka, dobro jutro još jednom i tebi i dobro jutro našim dragim gledaocima. Dakle, ovog jutra imamo iz turističke organizacije Budve veoma zanimljivu sagovornicu jer oni i ove godine realizuju Ask Me akciju. O tome više ovog jutra razgovaramo sa Marijom Franetom, predstavnicom turističke organizacije opštine Budva. Draga Marija, dobro jutro i vama i hvala vam što govorite za E-televiziju. Dobro jutro i vama i hvala na pozivu i dobrodošli u Budvu. Evo, za početak nam recite kako turisti mogu pronaći informatore akcije Ask Me na ulicama. Informatori turističke organizacije opštine Budve mogu se prepoznati na terenu po brendiranim majicama na jezicima kojima se oni služe. Na kojim lokacijama u Budvi se mogu pronaći informatori? Pa naši informatori se ne nalaze samo u samom gradskom jezgru, već ih možete vidjeti i po lokalnim naseljima kao što su Paštrovići, odnosno Rafailovići, Bečići, Pržno i Petrovac. Kako ste rekli, informacije su dostupne na 5 svjetskih jezika, pa koje jezike govore informatori? Tako, informatori turističke organizacije opštine Budve služe se sa 5 jezika, govore 5 jezika, odnosno svaki turista u zavisnosti koji jezik govori, mi imamo engleski jezik, ruski, francuski, njemački i italijanski jezik. Da li ovi informatori mogu pomoći u pronalaženju smještaja u Budvi? Naravno da mogu. Naši informatori su tu da pruže sve servisne informacije koje su potrebne svakom turisti koji se nađe u našem gradu, odnosno koji njih sretne na terenu i pored tih nekih servisnih informacija oni im naravno nude informacije o smještaju ukoliko ih interesuje, a naravno sav taj materijal, odnosno kategorisani smještaj privatni kao i hotele, turisti mogu naći na našem oficijalnom sajtu budva.travel. Koje su to najbolje rute za obilazak grada koje informatori preporučuju? Pa ono što je nekako specifično za Budvu jeste svakako stari grad, ali osim starog grada to su i ostala jezgra našeg grada. Također ono što turistička organizacija čime se može pohvaliti jeste aplikacijama Budva audio šetnja koja na vizualni i audio način prikazuje svakom turisti ono što može vidjeti u Budvi, posebno u starom gradu, ali i u okolnim naseljima. Također, pored Budva audio šetnja imamo i Budva Trails aplikaciju mobilnu putem koje svaki turista može da obiđe zaleđe našeg grada i uživa u našim pješačkim stazama kojih imamo očišćenih i sređenih u preko 100 km. Također, ono nešto čime se turistička organizacija opštine Budva može pohvaliti jeste od ove godine, nakon uspješne realizacije projekta Budvanska kartica i senior kartica, došli smo na ideju da realizujemo i projekat turističke kartice, odnosno Tourist Card, digitalna turistička kartica koja je namijenjena turistima koji borave u našem gradu, a oni putem te aplikacije ostvaruju popuste u određenim objektima. Da li informatori imaju informacije i o iznajmljivanju vozila ili bicikala? Naravno da imaju i te informacije i upravo i aplikacija turistička kartica nudi određene povoljnosti na tipa kao što su agencije za iznajmljivanje kola, vožnja brodom i mnoge druge kao ugostiteljski objekti i mnoge druge potrebe za svakog turistu. Kome se turisti mogu obratiti iz informacije o javnom prevozu i rasporedu autobusa? Također naši informatori, naše kolege, tu su da pruže sve potrebne informacije što se tiču gradskog prevoza, ali i sve druge potrebne informacije za ugodan boravak u našem gradu. Kako za sada ocjenjujete ovogodišnju turističku sezonu u Budvi? Pa hoteli su popunjeni na nekih 88%. Samim tim, što se tiče hotelijera, zadovoljni smo. Privatni smještaj je preko 50% popunjen, ali svakako ćemo govoriti o samoj sezoni na kraju, kada se završi, jer sad smo u nekom samom top sezoni, tako da sumirat ćemo utiske svakako na kraju sezone, ali nadamo se da će biti uspješna kao i prethodne. Da li turisti koriste usluge vaše turističke organizacije više nego prethodnih godina? Pa da, mislim što se toga tiče, svake godine je to na nekom standardnom nivou, ali mi kao turistička organizacija opštine Budve trudimo se da svake godine turistima pomognemo na neki način i olakšamo im boravak u našem gradu. Upravo iz tog razloga smo i
oformili akciju Ask Me, kao i mnoge druge projekte kao što je sama turistička kartica, Budva audio šetnja, da na neki digitalni način, na modern način turisti uživaju u našem gradu i imaju potrebne sve servisne informacije na jednom mjestu. Koje su to najčešće informacije koje turiste traže od turističke organizacije, ali evo sada i od informatora? Pa to su neke standardne informacije vezane za kulturu, za znamenitosti našeg grada, za gastroponudu, za ugostiteljske objekte, za šetnje razne, za aktivnosti koje mogu posjetiti i tako neka dešavanja, manifestacije naravno u gradu. Ono što nas u nekom narednom periodu očekuje poslije ceremonije, odnosno događaja 13. jul, Dan državnosti i našeg 20. jubilarnog rođendana od postojanja turističke organizacije opštine Budva. Krajem avgusta nas očekuje i Petrovačka noć, koja će biti jako interesantna. Održava se u Petrovcu i bit će i dječji program, kako dječji program, tako i program za odrasle i mnogi druge sportske aktivnosti, a nakon same Petrovačke noći očekuje nas i tradicionalna fešta od ribe i vina, odnosno Dani širuna. Gdje najčešće upućujete turiste kada dođu sa pitanjima i koje su to lokacije koje uglavnom preporučujete? Pa nekako je samo jezgro našeg grada stari grad koji je star preko 2500 godina i samim tim ono nešto od čega se kreće uvijek iz Budve jeste stari grad, a naravno tu su i nezaobilazne plaže, preko 150 kupališta koje posjeduje naša Budvanska rivijera i preko 20 plaža koje posjeduju plavu zastavicu. Mislim da je Budva zaista grad kojim se može time pohvaliti. Imamo razne vrste plaže, da li ćete piskovite, šljunkovite, kako kome odgovara. Tako da zaista mislim i nezaobilazno naše ostrvo Školj ili Sveti Nikola, tako da mislim da je zaista Budva jedan grad gdje se treba doći i uživati. Da li ste dobili možda povratne informacije koliko su turisti zadovoljni dostupnim turističkim informacijama i uslugama koje nudite? Turistička organizacija opštine Budve svake godine u cilju što bolje saradnje i sa privredom i sa našim programom vrši anketu, tako da naše kolege sa informativnih biroa trenutno vrše anketu, ispituju naše turiste i na kraju sezone, odnosno tamo negdje oktobra mjeseca ćemo mi već imati sve potrebne informacije šta su to turisti označili da im se sviđa ili ne sviđa, šta treba unaprijediti u našem gradu, ali eto iz nekih prethodnih iskustava i godina ono što treba Budvi jeste svakako infrastruktura, na tome treba raditi i nadamo se bolje aviokonekcije kako bi naš grad bolje zaživio u toku ljeta i ne samo ljeta već i preko cijele godine, ono čemu i težimo. Koje su to najpopularnije destinacije unutar Budve prema povratnim informacijama turista? Šta ih je to najviše oduševilo? Pa svakako plaže, jer zaista su nevjerovatne plaže koje ne samo Budva, već ja mislim i cijela Crna Gora nudi, a pored plaža naravno tu je i gastroponuda naša, naravno gostoprimstvo naših ugostitelja, naših domaćina, stari grad i mnoge druge, posebno pješačke staze, ali nekako sad kako je ljeto, sama sezona je u toku, vrućine su, mi predlažemo da se pješačke staze koriste u nekoj sezoni prije ili poslije same sezone, jer zaista tada je nevjerojatno za poći i obići, posebno staza na ostrvu Sveti Nikola, koja je duga nešto više od 3 kilometra i zaista je nevjerovatno i nezamislivo za opisati i posjetiti. Evo za kraj da zaokružimo našu cijelu priču, pa kako akcija Ask Me zapravo doprinosi poboljšanju turističkog iskustva u Budvi? Pa naravno da doprinosi, jer kao što sam negdje i na početku rekla, turisti na jednom mjestu u direktnoj komunikaciji sa našim informatorima daju nam neki feedback, odnosno šta njima to smeta ili šta treba popraviti u našem gradu, a u istom tom razgovoru mi njima dodijelimo neke informacije koje su im potrebne, gdje poći, šta posjetiti, gdje mogu da jedu, gdje poći na koju plažu, kakve im plaže odgovaraju, parking mjesta, sve na jednom mjestu dobiju informacije. Marija, hvala vam još jednom na razgovoru, želimo vam uspješnu turističku sezonu do kraja. Hvala i vama. Dragi gledalci, to bi bilo sve za danas u jutarnjoj emisiji. Mi se ponovo gledamo od 17 časova, a do tada ostanite uz program E-televizije. Tako je, Mila, hvala ti puno na jednom lijepom razgovoru. Nadam se da vam je bilo zanimljivo ovoga jutra. Imaćete priliku da se družite sa mojom koleginicom Majom Abramović, kao što je Mila rekla, od 17 časova. Šta drugo da vam poručim bez da iskoristite ovaj lijep ljetnji dan?
Doviđenja.